Thakame ni imwe wa kindu kiria kiri bata hari urigitani wa muingi mathibitarĩ-inĩ kuria gicunjĩ kia arwaru makiria aria magurara uru mitino-inĩ na aria marabatara guthinjwo makoragwo magibatara thakame niguo urigitani utabanio. Riri umuthi maitho mothe ma bururi mauma mucemanio-inĩ uria uma mwena wa Kisii na uria gutongoretio ni mutongoria wa bururi. Gikundi kimwe kia mbeu njithi kiuma thibitarĩ-inĩ munene wa Naikuru kuruta thakame iri ta njira ya gukungũira muthi uyu. Muthenya wa muthi tugisherehekea mashujaa. Ndona ndwike shujaa umwe wa Kenya tondu onako ni kaundu kanini no gabata na nigaguteithia mundu handu. Kuringana na mutongoria wa gikundi giki Makinywa akoretwo agitabarira mubango uyu kwa ihinda ria miaka iri riu, undu uria arauga ambiriirie thutha wa gukorwo na murwaru urabatara thakame. Nilikuwa na mtu mgonjwa, alikuwa mama ya kijana yangu, alikuwa msiki na tulikuwa tunahitaji damu. So wakati tuliona tumepata damu, nikajiweka kwa kiatu ya wale watu wengine wanahitaji damu na hawezi pata. Ni kumana na Kinyua akoretwo agitabarira mubango ngurani ya uheani wa thakame oro thutha wa mieri 3 ari na muoroto wa guteithia aria marabatara thakame. Niling'ang'ana hata nikipigio simu na watu mnahitaji damu, at least tukakuwa tuko na damu kiasi kwa blood bank yenye iko awali. So kwa saizi najua watu wataweza kusaidika zaidi kwa kupata damu bila wasiwasi. Na umuthi uri muthi wa mashujaa, Kinyua ari unyitaniri na mbeu njithi yangi o ndumwe na ikundi citiganite cia thirikari na itari cia thirikari mamba hema wabici-inĩ cia uheani wa thakame cia gitaro kia Rift Valley hari kuhinyiriria muingi kuruta thakame. Na ndio tuweze kupata watu wa kudonate, tumekuwa tukitumia mitandao, at least saizi mitandao Facebook, WhatsApp, Friends, watu wa media, marafiki wa media at least wanaweza kueneza, ndio tunaona tunaweza fikisha hiyo target yetu. Ni mubango uguciririe gicunjĩ kia muingi na uria wikinyirie haha kuruta thakame, oro mundu akiheana ritana riake ria gukungũira muthi uyu na njira ya uheani wa thakame. No hau njari hena mundu ungi utoi bata wa kuheana thakame kana ithiaga naku kana no iteithagia. No nyende kumera kuheana thakame ni kindu gia bata muno. Ona thengia ya muhuhu wa thirikari nene kuremwo kuramata thakame iria yarutwo ni muingi, Kinyua augite wendete kanitie na muhuhu uyu na aricemba guthii na mbere na kuha muingi wirutire hari uheani wa thakame. Hiyo ya watu walikuwa wanauza damu ni rumors. Ukikuja hapa utajua ukweli, kwa sababu damu kuna processes zenye ilikuwa lazima zipitie ndio damu iweze kukamilika kuingizwa kwa mwanadamu ama kufanyiwa blood transfusion kwa mwanadamu. Makiria Kinyua augite itanya riake ti gutamburwo indi ni guthii na mbere na guthara mioyo ya muingi. I've been doing charity for the last, I can say 10 years. Na mimi hata story ya media naogopaga sana na ama kuenezwa na wasee. Nataka kuifanya kwa sababu kunatafanya kutoka kwa roho, si kuonekana na watu. Aria megwikinyitie kunyita itemi hari mubango uyu ni moritie muingi gukoragwo ukirutira hari uheani wa thakame iri njira ya guthara muoyo guku magitambura ta njamba cia muthi uyu. Ngiribotera Kameme TV kuma tauni ya Naikuru, ritwa riakwa ni Wang'ombe wa Maina.